Assalamu alaikum watukufu, simdungao taarifa habari yetu. Lisuala la imaraia wadungao zinzia za baharini hawenda Europa likabauni infumuntino harumai wizara ya habari za bonzi ili walitashi shawiri. Hamida Ashatamadi akahadhir. Hauraisi wani waziri wa hizi habari za bonzi umkonsi unuka usesindi ya juu ya ho wanazioni wa Komori wafarikio harumaze bahari hani ya bayo waswili hulaya suala la rendi hashiba harumwe serikali harumwe mahadisi yanu wakaurenga fumvu wala umuhaku eze arhami ziliyo manga habonga umuhono hanzia za mali wausi watoto watiti wawandwa duhaz mjowani kaze konsei sha ibakika defikira ya hao na ankili ya hao kawa unoka kweli enziangi onziro wa renti hawe kangwa gwenda do hashirisha ya ukazinzia za bahari ngizo nziro ngebido adufikiri kabanu heni ngasina beishe ngwambwe maisha ngai maziro shangi bido weshile kabanu ngo na wazaze ngo na wababanga ona nyao wawanzao wajohanza wakenamo waonenamo hata hali inshallah. Ulawana ni waziri wa hizi habari za bonze vanu na nsihuchashi anzimangazi jotu lanziani ili utahashawiri sanye same serikali irenge muhima ezitongozini demanda rahira na ban leo demanda rakets ban leo bagwe serikali ivahara stongozini raisi wa daula bozuze anyesa amba utajiri wa hensi yatu ni wana shababi ukawa mbarsiuju amba wabobani rendembie wasome mana Japon mana ya puangao tsigazi be de ushababi wakati wasomwa waelewa amba insia odo watoshinda waiunde hainu siku wana wenji do wapao dingo dunia harumaze bahari hatoma ya utahamaisha mema iho Faransa ebaketi wakati ya utwalia 50 hadi yo muhima unu Somani ya lema picha ya Salim Abdullahi Zarkashi. Hau mnasaba ya usherehi maha 47 na sita somahani rangu wandu warenga Istiklal wakati uja ya ungalia zafanyishia harmopandi wa imaendeleo usoni nena yankiba. Salma Hamada na Ibrahim Kababo wafanya utasa habari. Maha mengomini na sita rangu yenti ya renga uhuria ye Komori ika mengoni mwezi nti masikini haruma ya dunia vanurizamba o hii saihansi wa daraja ya uka ngiyo mengoni mwezenti zilo na mjikimu harima umva wahe yankiba ndongo ikao ngetafsiriyo habo yaka yenti ibasa uhatiba hipuwa ngayo haruma yankiba mengoni mweze alama dokai mashirika menji ya lio vanuti juu ama ngaendesi wao ni wa Komor na zinu mengoni mweza tongeza baadhi ya mabahazazi wajifereshe yao huria wapariha na haruma enti Letsongo kuno commerce haletso kaya muhindi wakati ya mkolo atajo de 10 à 20 ans après indépendant et commerce hunu muhindi Shalma Kalfan etc. Yala mashirika ya hatu rimiliki ila ankibaya henti amfikirika ilo fumvuku ikao lihundu leo habaibakisha ya serikali wasaidie inu rambao secteur privé no ili rende soni mingoni mo zero wa hea hunu leo kaya wandurengeza kaya mdulo na shirika la nafsia wakati bidi hunde msada na ibidi hunde msada no ili ende soni yidaula watia zeka bombonzi harima le bundu la henti iliye daraja yenu yenti ya ihunda haruma yankiba itireje idingoni ngabo tomaya ya ukaya enti inu ye ndesoni ke serikali warewisi wafanya zinu rambao infrastructure strategique rundu poro ya nyumeni ya ruhusu hena melijo kahuja itambukanga ilo ya late wakati haukawa kwa 6000 conteneurs haudiro ekale lori hundu zeter za avion za ruhusu ze compagnie zije ya wandu wajo ujibiwane nti hatu wajotanganyi riunde bakariji amini nti hatu amini shoranza rafanya sasa naambie daula kairoli hao wafanye hao wasaidie maranya baishe hunu yankiba ihe haju haruma nti amma kabati tartibu za hansiwa hosoni mwe masanduku ya mali ili usaidie mashababi wanzo wanjie harima omva unu wahe yankiba heli ze banki fanyo hazi irende ha fure
itongesa wandu kwa tushinda wa avance ukalele shababi ngubale projet ndarwe bank amtamnipate mamboka ya evanuwe garanti ulonio hindi ujoka uruhusu ni upatie mapesa mtu amenikango joka unliva donc aweza bidi hindi ezabidi ndo kaya ya serikali ujo constituer hindo ambao fond de garantie ya kaya ola shababi utine garanti ya hunike banki ya saidilo eke projet he ngio njema kuilinga vororo harima ombasa uho wahe akiba banda mahamengo 16 ensi yarenga uhuria shariti diwaze yauka ensi keja kaurihiziwa hasababu de mapinduzi ya kaya nana umavumwelewano wa siasa hata uwaswili wa mahazivi zili na mweja eke ukaujarisadi edekari unduga sonziani haunga sarumwe hazi yarisadi sekaja unduga langarisi uhao uludaka uhendeza Imudiru wa idara ya hazi harmal jumba la rais adhaminishwa lijeshi la maendeleo Soni Yusufa Mohamed Ali aendelea na majadiliano na watangazaji mfumo nsino harmo mkenzi uno aonesa inamna isherehi ya dana Uvira biwa jao abirlia harmwezi nukta muhimu zandana utekelezwa na rais harmo hutuba yahe Azali Asumani na wae aonesa wajao uka umyamilio wa izbarnama jimbali nabali ngezi muhimu Yusufa Mohamed Ali Tirenge fursa inu en tant que président de la commission Hadani, nous avons des marhaba. Ou à Komori, on s'ipia. De l'intérieur et de l'extérieur. Au que fait une assoua, il y a déjà place de l'indépendance, à condamner à cause de fait. Ou kana, ou watania, ou sikurahunda, indépendance yahatu. Et à Biri, nous avons les forces de sécurité et de défense. Mais c'est donc nous qui fait nous. Wananyasi wakarmaze representation diplomatique pia wafete ono ngabona mwandu wakamiji sidiwaze kana shesi wa shatsanu shahatu mjini Marseille quand même toute la jeunesse wajidefule wafete he namna lazimu et journée ya 6 juillet sans esprit ya partisan et c'est ça le plus important wakao fete batina esprit ya partisan wakao fete osukura indépendance ya hatu wafete namna banku zanugo izo zibirindo ha utsahan tsikemle hakwar bafetino donc mwambia ni kana même hata zi activités qui étaient programmées dans le cadre de la fête zibirindo listengolija langu wa suivi rythme ya huwa watsahen independence inu wavira wa washimwa mongoli mweze élément muhimu parce que yo nouveauté voilà hale si ufanye fête rijabeti salam aujourd'hui rijara mbakana hautahandu watambisho wanadamu ni ze déplacements ngelazimu era ici yaro donc il fait ikana ndongobidi ikana e distinction muhimu ya fanywa le coach Amir Harmon Vangina wa taarifa habari ya tui mazama ya shuli hanao na wana na istendo za peu zijirisi wao wanruashi na iwana ngwala tauji iluta habuke azma za uhifadhi wana na istendo za peu azma ino ija haiweka we makati ya mwisho ya no Komor istendo za peu zirenge nguvu na waongo unisao ya uka imbana ikaodo ya Tanzania kawailisha wanaongo jumo idungia ta ilijue ipare shawiri na rienshi wengi wa maelezo sisi karjazia wala karna parozia maana yode hazi hatu ya henusiku lumashiri shosha ndongo ilo muhimu seke bala armazi zatu zino ne kamari rambu wa ukaya ngabonzia tsanura idunga kaitu to natija su to alinzia za satena ideli kufanya mwezi hazi donc zodi za zifanya ngartwalio banaze plateformes za tuzongizo ngarona nao tout le temps de l'autre côté ngabo sensibilisation zindwaji sina tendance à dire kaba jirndongo ribezeri juera mayo na bala kartujua teshari shamba hindi donc atelier ifanyiwa komisara wa genre UNICEF na wapo waripara rikabo wafanya atelier Nsumbili Ndaru amdana kata kama journalist na hizo wa ili ze luazinu zihafifishiwa zikelisible c'est-à-dire ni mwanaja mashindea yake na access yazisome lazima rihashirishe rumiane sharia shahidi daula donc idala warasaidie zemeri waelewe ka bane miji ngwajojo wafanya mipango shawa tutenda wafanya sharia shaukaya ngwa hukumu hatu mwisizoni mbiajura nda itendo ulio orenga wa mbehe armoma ala lazimu ya hukumu ze fikira loni zo holi ho mimi raisi wa he le chama la mbao enfant espoir de demain e handani ngafikiri lazimu ya chama pia ritanganyihe
rikane plan d'action nzima rike haruma riwane bwana nzima baya ndo rjoshinda riwane niyo ili hahuria ukaya woi haja hamba hunu woi hamba jau sheka ngari wana we bwana ngari jusole jiha muijari juso mdu hamuijari juso mhono hamuija wana bwana yabo hoshindari wanenio ngejuhu waswidi ingelazimu tena umhashirisho hunu utike hausiku haukarilinde bahunge mwana violewa ngeri juheri fanye umhashirisho tijo para mabayeur tijo para malahu tijo para daula tijo para wandu pia rije ikao ritanganyihe hahuwana bwana yini yabo tijo taha mabayeur wasaidie waoneza maikao ngazi wanao eze bwana zinu wafanye wawasaidie hamali hamvu hamsomo ili wandu waje washinde wawasui haudhukuru mvangina wa taarifa habari ya tu ishama maendeleo yoshishuli hanao na umsomo harmo muji wa vuvuni wajitolea ngena muda wa miezi miraru hautianziani mitwala ili usaidia wanazioni wafanyao mtihani wa taifa wa mwahauno na ino namna ya utaha zinatija za mwahauno zilawe haundo. Salma Ahmada na Ibrahim Mkababo wakahadhiri wanu wonsi wajuka henda harumwe mitihani ya mwiso ya mwaha 6e BEPC na BAC ngasina mezimine rangu walojuma ufanya mitwala ili wajandali haundo haugabili mitihani ya mwiso ya mwaha ni mitwala inu yoshinjia haku haruma zinu ziparo exercice ili wahondane nize tartibu za ladhimu na ne misomo ya waruhusu wafuzu harume mitihani ngam amini kanges john saidi haruma examen kamgwa vensi mafundi ngwashindoa jangwa elezao heli ya ladhimu karele wao ibaki au karendera rejeze zoranikiwa namna je imadhamana wahele chama wakuhundana na chinda za mali ili uliba mafundi waendele yao ni mitola ainu ngarsi chama ikayao ngarsi encadrewa no mji wa vuvuni donc yabo hana mna activité rikofanya harumo mji iko permettre wa mji wa ritimia mapesa hama activité rikofanya sufanya activité ya carnaval rinjeo malahoni kwa majaja hatu haina mndu hatia babikao ya kusuliwa mapesa yesu ya tsanganya ya oje ko permettre shindiri ya sure zikuza kwa watoto gasina mahaminji rangu de mitola inu ya njia nziani na holiho de mavwamana zenatija haini mahanga zikao njema kwa hali ze resultats doka hambani hambani charanzi chama chinali pangiha alhamdulillah shukran yao maana yetu ya réussite ihya daraja haju donc ngazinikao certitude na confiance ya kwa kartura mvuza bure maana haino wakati rafanya zikuruzenu alhamdulillah ze resultats zoka njema le chamalinu luono le jua rangudo mahaziwi zili na ndaru ili uheza juu na ubasau wa msomo wa homji haubaki harmomva unono wa msomo mtihani wa BAC Blanc na PPC ungianziani uhomwali harmo muji wa huani harmaljira la Mombasa azmaikao yandana urengwa na imadhama na wazilikoli zenu hauta haubimisa maarifa ya wanazioni kabla ya ungia harmo mtihani wa taifa Moni Bwamir na Chan Mohamed Elamin wakahadhir Ngwa jimlani wanazioni 36 wa baki 66 wa BEPC wafanyao umtihani wa BEPC nena BAC Blanc harimwai majumba maili ya msomo ya libavu la Mombasa. Ulawana na imadhomana wa majumba ya msomo yano ino namna ya utashia wanazioni wangidze jitihadi uhusu imitihani banda ikao uwade wa COVID-19 urememba wa mengi hasu watani mbawa ya umsomo. Ngerengao bahatino rungoe mba jobenza yani rifanye jitihadi mfanya mitihani menji ya utawa na zuni watu wajipange wenda harmazi examen officieli walakini ngerengasha bashino leo bana ronese mba uno timwado wala timwiso maana ngerjiparamba mahaina maha wasufanya ngoma orde zino nazuri bana tija njema babu wasi rengesha bashino leo rifanye examen zino awasu ujipanga na wenda harmazi examen
ofisieli ikambazo ngecharaka banu ulawana na iwana zioni kabusi ata hitlafu ijo kauyonsi ya parihwana baki blanc ya hele daho la Mombasa na analidaho la college jihani hao haruma ya adresi ya hawani ngarijibiwa hao inji au kana surveillance ndio njema mtihano ibaki blanc virando alhamdulillah mana wenda tabasa kabsi za jiri ibaki virando haruma eprevu kode ya bira asubuhi ya muhangu ibiri hauzuri mana kabusi mana shuni kaomba da tolo au afanywa ndo bara atrishe au rahatsa bebs blanc ibira hauzuri mana arshindi ritualia malahoni raka deujua ya uka tarehe 2 ya utu ijao debujofanyishiha imitihani harimo ujimlifu wa inti ya Komori hamadhumuni diayayo. Idara ishulihanao na zihazi za bundu za taifa harmoishisi wa Shanzuani watianziani suku za mwiso zino hazi za urengeleza imabare ya ishisi wa Shanzuani ino namna ya usahilisha imaraia harmo umzingizo wao. Utasa habari na ruenshi moja na Naihan Yusuf matalazuzu ya Naida Mohamed Janfar. Zihazi zikazikensilia dewa uwakomu wa uhura wakavani ile waundembia hau hafadhi lijumbalini. La Meria Mtsamdu yirenge ushabaha unu, hautashi ya watendrea izihazizini, watengeleze uhura unu, ile hubua nzia ya wanadamu wa birao. Haiwekao, nzia ya kabani yikansaya, ata wanadamu wa movira, wakola wapareni. Trongwekao yikana hatuari. Wenyewe zihazizini wasijifereshea, haivwekao zihazi ziregea asubuhi ya mfumo ntiini, hahudunga za tashiwa na Ilameri. Wasisi wana mbele hazizuzuri mana direktor wa TP akatarisha tu wa yuhuka mane ajo komodo uhuro wa kavale ahedze mabriki. Audishe vahanwaka. Bewasira msalbia waja umba isoka nzuri, haivweliwa mbali pareli sasa nyisi hanguvu. Aregeze uhura wahe mpavi nyuma ile pare itorotuari yengeze kaya kanyangumana wa ikakatarisha pia ziharamazo besi mshukuri ya wakubala mane asitengeleza mpavi uhura ile pare ulishe nafasi watu wa jue wa vire hauzuri harmo itorotuari. La Meria Mtsamdu yistashi ya mgezeyo wa inzia ini haiwekao wanazuni wengi ubiravani. Wakati unurongo wao zaidi ya magari 26,000 dialio hununzuani. Ya madhamana yesilazumwani wafikrie pare litoshindrao lijibu ya mahutajio ya wapinga magari na hutawa imilahata. Iwakazi wa mji wajuaizi wa mwali watianziani barnamaji za nyichaguzi ili wapare funvu la mapesa la ujaurengeleza umkiro wa jumwa wa mji wao. Na ino azma ya rengwa na iwakazi wa mji uno ilio ikao waenshi uho Faransa hautaha upa picha jema umkiri wao. Hussein Abdillah na Chan Mohamed Elami. Mahakum na mili ya biri rangu mkirunu wahanisa uswaliwa ama kawapara urengelezwa rangu wakati huu. Imalao ya duha, yodi imana ikawi wakazi wa mjiunu hasotani wanduashi na diaspora yao watianzani barnamajinu ili uzungu hanchida haurengeleza mkiri wa juma wa mji wa mjaezi. Wasiribenze rishanji malao wananyatu wa Faransa waisa wanunu wa imalao taya waswilinga ja yabaki de udedwane wa germiam sanda rujoka yonti warono vano wajua mazinono za almasjidi waribe msanda mana tede wizo tunge mnadana rongozangina fari zrengeleze gerbosheleo marahaba iwandu ikao de wajana ifikra gerbosheleo marahaba na wasinawasi bora kubali raja tarahandisa tarangia tatsasi rifanyao ndongo ikawamba zitoriba manufaa leo ziribe manufaa mheso zirijali ringembe boni inshallah. Baonvi zazana za mkiri uno ngezi harma ipori ya moroni ngena zaidi ya mifumo mili ama hamuheye wa thamani ila duani ima islamu wano kawashinda utoa izana za mkiri uno harma ipori ya moroni.